Tilang andan tumkinter aramidin na. Ni, nya napasamak ka ni Bak. Kanya nangyari kanya na. May talaga tayo paraangan na nadalos. Yeah, boy. Malpas ko ato, kirkirak kami nga makirkiran yun, nagtibalay. Nagagatmat gayang tilo ko. Ha? Ni Mitring nga di ah. Mitring, papanam. Dalang lakada kay banak ni manong ko. Aguri ka man biit. Oh, yeah. Anaman damagamon. Baka kahit magmerienda. Ha? Nabsugak pa lang, kapangpang ko lang. Kas jaya. Bae mo, kadwang ka di papanam. Ay, hanin. Baka lalak na bayagan no kadwa ka. Kasla ka lang masinsinit kanya. Adaya problema kanya. Adda, tarupam. Apo ni gamitin. Ano ba problema ti rupak ka? Nagwapa man. Winin, gwapo kan. E di madipay usit ti tao. Punay kamitin. Ore kastuyak, napudno ti pinagayat ko. Napudno? Si kay na lalaki na lang kayo pasakay ke. Agi di anam amom, ngumsyak sa balinak. No. Talaga, sa bali tarupam. Baka maalam lang ti kayat mo, baliw tao galimon. Hard to get ka gayam ya. Ata ti kahit ko, challenging. Nagadot ti ammo, kasla sigurado ka ti babae. Apay, sigurado magkanyam ah. Sugat pinagtinok ti sarilik para kanyam. Han kamat makit kita na seryoso ka kanya. Ano ba talaga ti Ramidek? Tanong maalak tarik nam. Di nung naalam tirik na, kawan tirik na kon, di man hida kon. Haan nga kasjay ti kahit ko sa kawain. Ano nga rod? Ay rik nam ang pinagayat. Amo man jo, iti pinagayat, makauray dayta. No sita tigasat, sita talaga. Ay! Tamli-tambling naksana. Sapay lang ko mo, tas ita tigasat. So nga si Kag, sang-sangpot ka, madi ka gararamit ti madi makayatan ti babae. Anya unay lakit di mapaspasamak kanyamon dadi baak. Pag live to mo, madi na lang garod kayan. Tilang andan tumkinter aramidin na. Ni, nya napasamak ka ni Bak. Kanya nangyari kanya na. Nag-live 2 hours. Awan nag-isend di star. Ha? Napakabsutan. Naawanan puot. Hala, kaasimet. Aguri kayo, adalang alaik. Tanong maring suna. Jack garod amo no din nakpagidiretswa natoy. Ni hospital o puniraria. Hala, kasanuatan. Idi sumitan ni tayo JR Piksuna. Tulungan nakgarod eh. Nayadam lang mata. Alala yan. Hala, kasanuatan ba? Kagdaing kan ah. Pading kumputa na. Kasano nga rod? Hala, kasano ato yun? Ilips to lips ko ato yun. Madi awan lang garod puot na tataon. Pagsamantalampay. Baak, kagdaing ka. Lukatan nyo jingiwa na. Nanlayadam mo na. Nagsanger, nagkimatay. Kitain nyo, ato yung latay agas na dayta. Apa nakakagip tubog-tubog? Maawan ng katatay puot dadi baak. Tatay lalib ka. Ala, kunak no dati mangyari na madikinyam tatayon. Awan, iti mading mangyari kanya na dayta. Basta mamartag, napakot biyag na. Gusto ko na. Maraming salamat, Baday. Binuhay mo ako. Congratulations sa pangulang buhay mo, Baday. Bagdade, adadatatay. Tsaka mo talaga aramido kon. Daddy, apay baka danak man? Atoy, tarakin ko atoy, anak-anakak. Takil nga katulungak. Kagyaman ka nga rod kanya na baak. Baka no awan suna, da napasamak kanyamon. Apay, sino yata dadi baak? Ha? Takil, hiwat na. Kapsat ni Andres ata, tarabita pa ata. Mitring miter. Kasjiya. Kamamukata ni Daddy Baak.
sunay may isa na nagtakaw di patak. Apay siya, nidim si Ajay. Kukulang garo tinabagik, naspalanak pa. Madi ka numitsuna ni Dimsey. Bahamon. Takit agawid din. Nagkakapsutak. Tan, Gay, kagawa na rin, baka nung nyapin mangyari kanya ita. Tan mates. Ay, di nak manigaman. Si Kabaak, numaminsan nag-live kaya banak. Kaduray 5 oras kagla-live, kayang-kaya. Ato na kinatarabitab ko. Apay mitring, madi ka mabambanog nagsasao. Tatay ka pa isao masao. Pakibiyangam niya ako niya nakastuyon, damaramid ko. Ugwang kansan, tanog sardeng ka. Ungon na bagbagam, nagbangsit ta sang aw mo. Nagkaro kami tin. nagardayo ay pinagnatayo dati ba? Mabisinak man. Hindi lang nga pinagnam. Mabisingaan. Nya mga pinagpukpuk si tatan mo, Chok. Kanagaday pinagbagkatak kanyam. Orenak lang nagkalinduusan. Apay naman tabagkatin na. Nagyapa kumambulansyan Makasir nga rod ambulansa jiting nga titaltalon. Hindi kagsangit Ura lang tagitagargarat ang iwat mo ni. Talaga mabisinggan. Diyak magsangit dati ba? Palpaliwanag ak lang. Okay. Baglakit di adata na babaen ni. GRP nakakano. Doon sa mo kurkurang na si CPR Ajay. Hoy, nangog ko yung bagam. Tsak lang rin dito mulungan, ibagang pinadakurkurang ko. Bumang gamen, tumultulong lagor ti taon, kastapit ti bagbaga, panagsingkwit mo mitring. Si Kamot, nagninindya mo bis ka man nun. Lalo ak lang ang maulaw kan nyayo. Takay man lang eh. Apay nanano talaga ni Baak. Chat damdamagan? Apay si kaya, dyan ni Butchog. Adi nga rod, nag-live 2 hours. Ako nag-set the star. Kapapangan namot lang siguro ti Karnin Ay, nasubra na siguro ti karne, so nga naulaw. Sinjag si dati karne, gidyan nating tikang kanag, tanong healthy body, kita mo na nagmay tati abs ko. Absata, nagbubutit. Kasti ti buksit, ti loyal. Agbibising. Loyal. Adakit di loyal nagiliblibas ti patan. Ang liblibas ka gayam ti pata, sa ngay bagabagam na loyal ka. Han nga siya kajay, ni Dimsey, napasuruta lang. Agpariyas kayo lang. Laka makaunguton, tilmo na nakata. Telmo, nagtakkan. Inaramid ang may puputamosan. Gahan kayo matagin na dayo, kurang ng tisalit to yun. Nagadamom na babae. Kaman lang agawi doon. Ay, wan gaya, may babaw na ni manong ko, yung bagtayong bagam. Apay nga mintanapan ka pa'y lang itoy. Aw mo nang awis kanyam. Tulad ko lang mat ni Baak, madimot si Katinyo, may kutoy. Di kayo umalis. Bahala kayo man lang tan. Siyak lang umalisan. Tatayak pa'y mabising. Tamat ng mitring, kahit ta. Tan? Apa na igawan na? Sayang, kung di na mapansin.